Papan sizge jaraşıp, siz papanga jaraşıp. Papan. Jalavanın astındağı mingen at papan, papanın esine atıdağı Jalava. Akınbayev Jalava ekanin papan degen at menen. Jalava. Çıkın. Çıkın. Bir kahve tilerinizde aytınız palvan. Yaxşı mı? Geliniz. Selam aleyküm. Yaxşılar. Bana cevap. Kara. Süleylerin. Bilir bacak. Cengiz sana kalın. Uzun ömür. Atan menen, bala çakan menen, tuğan ürün menen, dost yarın menen yeni gibi. Buna jakşı elderin başını biriktirip, jakşı tamaşa kıl deyip atar. Buna şu tamaşan jakşı ötüm, buna iyilikte, baldarından kelesekte, elin keregine jeregen, dinge, Kırgızstan'a kızvatçılıkla insanlar olur. Amin. Bulak ушул жерден чыккан Жали деген палуан экен. Аты менен. Жали ака, ассаламу алейкум. Азыркы соорундун несі. Жали ака, сизге бир-эки суроо берели. Азыркы мына правилалар боюнча кандай баа бересиң ушул жаңы чыккан правилаларга? Yeni жаңы çıkan ben birinciden Özbekistan, Kazakistan'da kurduğumuz sal aşıkrak olup kettik aytanın 3 ayga verilmekte mi? Bir cuma, bir ulaq, şundaylar bolğon. Ben bizdeki aldı жерден түшүп көтөрүп бериптир. O yette bayağı kilodu karmak koyğanda oşondaylar bolğon. Az 3 ayga sal uğrak bolup kaldı. Aksakallardan manazı bolu aytты dedi, ayттым мен. Айттыңыз. Анан мына сурооду берейин дедим. Мисалы бизде мына пойлалар көп жерде тар да. Жана Өзбекстан, Тажикстандагыдай тегиз олоо, эки поля эмес да жанагы. Özbekistan'da bundan daha tar yerler. Тар жерлер бар. Екі жағы mana şunda onanda jar. Жар. Bir dağın insan barmayıp at var uğurlar kaytak ketek. Mana şunun içinde şey. Yok mana mağara bizde azı sal alı sırak durat olorda jakın 200-250 metre. Ondan aşıksa koydu. Az бул жака чыкса дагы уже эсе эмес деп атат да ошого айткан. Bizde bolup atat az. Ese emez. Olorda вообще mese emez. Аларда ошо эмес. Boşu ese emez. Sen ana sızıktan öttün bana 11 metre. Ana sızık duruyor mu da tögörek koy. 1,5 metre saması. Bizde az çok. O sıyımıktan işkelip kaldı. Oşonun kökürökten jogor jagı çıta kalan basa ese emez. 11 metre. Bir 11 metre dedi 11 metre kapar taşa çıkar. Bizdeki o tögöreke taşa almak demez bizde. Азыр сиздерге жакпаган ошол жанагы 3 ай деген эле болуп калыптыр да. Сиз чапкан убакта да жанагы жип теек деген нерселерде болгон эмес. Таза эле улак болгон. Bizde aksakaldar ondan kalanda salahtır. Сала эле. Bizde at salıp atkanda, bir öğün gidip atkanda jön aksakal kelip saladı. Jönle tilimiz işte kala öğrettik. Ol kötörlük çıkkandan keyin jalıga saganda, je jalıga tattarda at salınadi. Men өзүңүздү бир тааныштырып койсоңуз. Мен сизди мени кылып эткенмин. Men Madmara jal salamdаш. Men mana şu Karatashda turgan. 60'ta turgan. Men özüm bu yerде mana şunday ulaqlarda studio oldu. Siz жабылып жүргөнсүзбү? Studio oldu. Дагы кандай насааттарыңыз бар эми азыр кулакчыларга ушул Жакшы болду. Жакшы болду. Мынау киргени, өкмөткө өткөнү өтө жакшы болду. Бизде өтө эле жогору деңгээлде баягыдай орусча айтканда беспредел. Şimdi сыйлап алган башка. Азыр эми улакчылар, калгандар менен илейин, менен сенеңин дегенге келет да. Келет, э? Эми жаңгыны мен айтканым, мындай боло берсе, бирөө банда заты андай ашыкка кылат да. Ошондо калбан калбай калат да. 3 айдан бере берсе, бирөө жолонду кармап койсо, мындай кылса, анда кандай болбой калат деген ойдо, максакалдар ушундай айтып атат. Менин буну айтканым Жал ака. Менмин деген чоң улактарды да мен көрүп үстүдөн тартып жүрүп, вертолеттокча тартып жүрдүм. Ошол сиз айткандай жанагындай беспредел болуп эле палвандар, көп палвандар көрүнбөй калып атты да. Эмне деген күчтүү палван, жаш палвандар аз бар бизде да. Көрүнбөй калып кеттиби дейм да ошондой. Onu basmaлаган болот. Белгилер. Азыр эми ондой болбойт. Эми болбойт, Азыр ana şu palvandan Kuda kalırsa bizim katarıza koşular. Ayı geçek ya nasıl ki yüreğini kılarım çapka bana asakalı. Onday bolboyt da. Бул Караташтан кимдер чыккан эми бир сиздерге белгилүү болгон? Ikisi de onu bana Mahmeteleke çıkan diyorlar. Nasır, Adnaz, Cumaşlar, Abdurrahman palvan çıkan.
Ularning orqasidan chiqib yurdik-da. Men o'tganda bir shol Ablas polvondan intervyu oldim ele o'zi negizi. Berki Nasir degendi men oldida o'tirgan bo'lchi shol. Nasir polvon jönde aytsangiz, ol qanday chapqan? Ular payish qildi. Ha? Ata qildi. Anlar chapchilardi. Anan ular bir ko'tarib bir yerda oldirib qo'yganda bizda. Oqsoqollar so'g'di. Orunga kelib o'sholar tatib oladi. Biz yerga tushiradi bizim baldacha. Hozir anamlardan yo'q-da polvonlarda. Yo'q. Olnu çavar. Biz yerga olsam, bu ağaçta namuslu ol çaptı. Çok utadı. Birinci gün işte ise taşalmasa bizi cemeleydi de çıkamadı. Özbekistan'da. Hem bu ağaçta vardık polvonlarda geçtik orada. Sibiriyaz yaga yol açkan polvon. Şul bo'ladi. Bu ağaçta var bir geçtik orada polvonda. Fatih polvon var bir Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan. Bu ağaçta Tacikistan'da cümle koyuyor. Jumaka deydi. Az bir hafta doktor var. Özbekistan bir hafta doktor. Berdi Murat degen doktor var. Murat degen baldar var. Biz çıkırat güzel Özbekistan. Var durağız. 2019'dan beri var. İyilik onda Jalaka. İşte iyilik olsun. Daim şu 50 hizmetinde cürelerdim. Ben sorumlusun lan. Hala aşık becerilen 45.